Umizathu esakwenza waqala sisekhona qhubeka ungayeki ukuzama. Uma wawuzimisele ngokukuzuza usengakakutholi ungayeki ukufuna. Ngiyavuma kusemnyama kodwa yonke into inesikhathi kuzondlula kusala ukukhanya. Lezinye embezo sikhalizolo kusasa zophenduka injabulo emihla namalanga. Lesibaze ezikuvusela usizo uma ubuzwa zikukhumbuze ngobuhlungu osondlilo kibo kusasa zophenduka ihlaya ngazi uma uxoxa indaba. Laba bekade besonga izandla uma ucela usizo bazoba ofakazi ukuthi akuvelanga kwalunga nawe impilo ke yangakuvuma. Isahluleke umuntu ophosa ithawula ngoba esekhohlwa izathu esamenza kwasekuqaleni wakhetha khona ukuzama. Umela namhlanje ilanga liphuma umphefumulo usahlangene nenyama lisekhona ithuba lokuzama. Ukukhathala kusihlasela sonke kodwa kusho ukuthi usuzofa donsa umoya uvuka uyibambe ndanga. Uthathela amazwi wafaka emqondweni wacabange njalo uma usungenwa ngamazi emadolweni ke. Ukholele kiwo ngakhohlwa ukucela amandla ngokuguqa ngedolo ukhuleke kusomandla semazulwini ukuze icebo lakhe ngawe lifezeke.